lwasibizwe namhlanje. Sothola izwi lethu lapha encwadini kaJobe yamaHubo 15. Amahubo 15. Soqala ukufunda ngoverse 1. Sofika kuverse 3. Sokuyenzekani mhlawumbe sifike na-5. Kodwa nje amahubo 15. Soqala kuverse 1. Ngiyakholwa sesivile, ngizocela sifunde. Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakho engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe, ongahleki ngolimi lwakhe, ongamoni umngane wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Baba, egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu leli thuba Nkosi osipha lona ukuba Nkosi sihlale uNkulunkulu wethu silalele Nkosi ukukhuluma. Ngiyacela ngegama likaJesu ukuthi ube nathi Nkosi, usiphe Nkosi izindlebe zikamoya ukuba Nkosi izwi lakho silizwe. Ngiyakhuleka egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, ngiyacela Nkosi ukuthi nami uNkulunkulu wami ungenze Nkosi ngihlale phansi ngilalele wena ukhuluma. UNkulunkulu wethu sebenzisa lo mzimba njengokuthanda kwakho ukuba Nkosi udlulise Nkosi le message ofuna Nkosi abantwana bakho bayizwe. Nami ngiyafisa Nkosi ukuhlala ngiyizwe. Ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi ube nathi ngomoya wakho ongcwele, usingcolise Nkosi, usiqinise, usiphe amandla Nkosi ukuba sihlale kuwe singasuki. Ngiyacela ngegama likaJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Le ndaba-ke ikhulunywa uDavide. uDavide ukhuluma amazwi omunye mhlawumbe bengathi kungani uDavide kuza lokuzwe ngale ndlela. uDavide ukubili ukuthi ukuze umuntu nomntwana kaNkulunkulu akwazi ukuhlala entabeni kaJehova. Yini okumele yenze? Noma kufuneka umuntu onjani ozohlala entabeni kaJehova? Wase sibhalela-ke uDavide ukuthi umuntu onjani okumele ahlale entabeni kaJehova. Uthi
lapha kunamba 2 yilowo ohamba ngobuqotho, yilowo ohamba ngobuqotho, umuntu ongahlali entabeni kaJehova, umuntu ongakha etendeni ahlale lapha entabeni, ngoba entabeni kaJehova ahlali noma ngakuphi, ahlali noma ngabe yini, kepha ahlala umuntu owenza lezi zinto ezibhalwe lapha la, ohamba ngobuqotho. Manje uma ngiwumuntu kaNkulunkulu noma ngumntwana kaNkulunkulu, ngihamba ngobuqotho yini na endleleni? Yonke into engiyenzayo iqotho yini? Ngenza kanjani phambi kaNkulunkulu? Indlela engenza ngayo noma indlela engihamba ngayo izongenza ukuthi ngikwazi ukuyohlala entabeni kaJehova. Kuyisikhathi lesi sokuthi unyaka usuka nje ukusibheke ukuthi nje selokhu unyaka uqalile 2025 kuze kube yilolu suku lwanamhlanje. Yini oyenzile? Iyakunika ilungelo lokuthi uhlale entabeni kaJehova noma uhambisa nje eceleni kwayo. Umuntu odalwe umfanekiso kaNkulunkulu kumele asibheke ekuhambeni kwakhe, asibheke ngisho ekhuluma. Umuntu ufuna abheke ukuthi into engiyikhulumayo izongenza yini ngiyohlala entabeni kaJehova, noma izokususa. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngakhumbula kahle ngangime khona la, ngathi ingabe izenzo zethu zenza ukuthi amagama ethu alothwe yini encwadini yokuphila noma siyacisha? Ngoba kungenzeka lilotshiwe igama lakho encwadini yokuphila, kepha ngenxa yezenzo zakho mhlawumbe sekusele uhlamvu lokugcina ukubucishwe. Namanje uDavide la ukhuluma ukuthi ubani oyohlala entabeni kaJehova. Ubani oyokwakha etendeni lakhe na? Uyabuya ngezansi uzothi yiloyo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga. Ulungile yini? Uma uyibheka nje wena ulungile yini? Wenza ukulunga yini phambi kaNkulunkulu? Uma ungalungi komunye umuntu kaNkulunkulu awulungile. Asenzeni ukulunga kubantu ukuze abantu bezobona ukuthi umnandi ukhona. Wena ozokwenza ukukholwa kumnandi. Ngani na wenza ukulunga? Ukulunga ukwenza kumuntu ukwenza kuNkulunkulu. Uma wenza kabi kumuntu naNkulunkulu wenza kabi. Bayathokoza yini abantu ngokwenza kwabo? Uthini umakhelwane wakho ngawe? Uthi wenza kahle. Umakhelwane mbingelele ngisho engakuboni, ngisho engafuni. Mbingelele. Yebo, kwesinye isikhathi kuba nzima, kodwa mbingelele. Omunye waze wathi, kanti awuboni ukuthi ngiyakuziba.
ngathi ngizibelana wathi sengikhathele ukubhekelwa nguwe ngathi nekhona yini okubeka ikushoyo kaBhekile wathi cha ngase ngiyabona ukuthi ingikuphi ngoba zikhona izinto ezikhulunywa ngomunye umuntu ngawe ezikhulunywa kumakhelwane wakho umakhelwane bese ekubuka ngelinye iso efisi ngathi angahamba eceleni omunye azakade ngisho uqhamuke ngangeke uzongibingelela lapho kuphume ngapha wena into yakho kumele uyenze iyodwa Nkosi uzokusiza ngingaphambuki endleleni yakho ngisho angathini Nkosi uzokusiza ngingaphambuki endleleni yakho wenza ubuhlungu ukuze uNkulunkulu azobona ukuthi ngiyalalela ingane yami iyakwenza lokho engikushoyo engikufunayo umuntu onjani-ke bawenze njalo umuntu ofunayo ukuhlala etendeni likaNkulunkulu umuntu ofuna ukwakha entabeni kaNkulunkulu owenza ubuhlungu ohamba ngomqotho lezi zinto zifuneka kumzalwane othi uyamthanda uJesu zifuneka kumzalwane othi mina ngiyamazi umhlengi wami asifuneki komunye umuntu kumzalwane othi ngiyamazi umhlengi wami ukhumbule mfowethu laphuma igazi eseGolgotha wayengenzanga lutho kwakungenxa yethu yithi esasonile kodwa uyena owathwala isiphambano wabethelwa lapha thina sikaze sibethelwe into ekumele yenzeke thina kwakumele sibethelwe kanye naye ukuze sizoba qotho sizohamba kahle endleleni manje kusimele ukuthi sihlale etendeni likaJehova senze inkonzo sihambe ngokulunga liphinde lithi okhuluma iqiniso aziyanzimali okhuluma iqiniso ingabe selokusile ngokukhulumile iqiniso noma usuke wadedela inguzuka yamanga ukhohlisa umzali wakho ukhohlisa umzalwane wakho khuluma iqiniso ukuze ukwazi ukwakha etendeni likaNkulunkulu khuluma iqiniso kulowo mlomo odaliwe uyakhuluma lowo mlomo into ekhulumayo injani iyakha noma iyabhidliza mzali khuluma iqiniso yini ey'nganeni zakho liyaphuma iqiniso emlonyeni libheke ey'nganeni noma ubaba ufika akhuluma asho okunye afika umama naye akhuluma okunye engathi kufanele ukuthi abazali ukuze iy'ngane zabo zikhulume iqiniso akuqale ekhaya iqiniso kulaba ababazele kube yibona abakhuluma iqiniso ey'nganeni ukuze nazo yikhulume iqiniso ubaba ukhuluma iqiniso lomama uvela ugoqe nje ungamanjani noma ngisaya lapha nakwasibangana ukhuluma intengeko nangodwa hayi yena nakuthandayo nakhona hayi baba iqiniso mama khuluma iqiniso kuntshethi
ngiyalapha esitolo nangempela engakulandela kufike khona hhayi athi akulandele uye esitolo awukho esitolo ungabe ngangithe uza lapha mhlawumbe kunomlayezo ophuthumayo awulethile osuke ekhaya asakufiki ngoba ukhulume amanga umama yena ekhuluma iqiniso baba hayi ngisaye edolobheni njengoba ngisawuthenga ukuthi khuluma ngamanga uyabanga bakhe laba abamkhohlisayo laba abamenza ukuthi ahluleke ukuphatha ubaba ekhaya ulitshele ibona bazokusiza ngani ubhidlisa umuzi wakho ngokukhuluma amanga mase ifike indaba baba-ke ukuthi wena hayi ufika lapha edolobheni wagibela imoto wahamba ngoba khona abantu abakuthandayo baba bazokutshela ukuthi hey unkosikazi wami ufike wathatha uBM wow sinazi hayi bazalwane uNkulunkulu ufunani thina ufuna sizohlala etendeni lakhe sakhe entabeni yakhe sizokwakha kanjani sisenza zonke lezi zinto athi uDavide umuntu kumele enze lokhu thina siphambana nalento uDavide akasiyenze iphume ingane ithi yodlala lapha kwamakhelwane iye abayisekho amakhelwane sigijima la emgwaqweni emlonyeni wakho khuluma iqiniso ukuze uzohlala etendeni wakhe entabeni kaJehova lapha kunamba 3 kukhulunywa ngohlelo onguNkosi ongahleli ngolimi lwakhe ongamoli umngane wakhe noma mhlazi umakhelwane wakhe sebexabela abantu bathathaniswa wuwe kodwa uthi yakhona umzalwane ondlalo ohlebayo umzalwane ondlalo aliqonda ulimi kumzalwane akakhulume okuyiqiniso asigwemeni bazalwane ukukhuluma amanga asigwemeni bazalwane ukuhlebana abanye abaseze enkonzweni ngenxa yokuthi usibani bamhleba ngeke wakhe entendeni ngeke wakhe uJehova umlindile ukuthi uzohlala kuleli tende alibekile lapha entabeni nawe uthole yakho indawo entabeni wakho uhlala kodwa manje wena ulimi lwakho lubi luyaxabanisa khuluma amanga khuluma izinto engazange ngishiwo omunye beze bemtshela indaba namhlanje kuyadlula usuku lwakusasa sewuyena okhuluma le ndaba sengathi uyena umnikazi wakhe kanti naye utsheliwe akayazi siligadeni ulimi bazalwane luyinkinga isitho nje sinanyana kodwa luyinkinga baphelile abantu bayabhubha ngenxa yolimi bayabhubha abantu abanye baphuma ey'nkonzweni abasakhonzi kunensizwa engisebenza nayo laphaya emsebenzini
Hey, akubi kakhulu kodwa ithi khona uhlala ekhaya nokuba ngohlala yena nabazalwane ngoba namuhla ukhuluma lokhu kusasa sengomuntu yini endala leyo nto singabazalwane sikufunde kabi uyazi ngithola isimanga sokuthi ngisho abefundisi bahlele bakhuluma umzalwane kabi komunye imangale ukuthi kanjani manje ngoba uma ngihlezi lapha phansi ekhuluma umfundisi kudala inceke yenkosi ibiziwe manje mama besikhuluma indaba zomunye umuntu komunye umuntu into enjani leyo bazalwane sibasize abefundisi sibakhulekele futhi ingathi nje besingakhulekelana sonke ukuthi sihlale kahle entabeni sibe ngabantwana abazohlala etendeni likaJehova abantwana abazokwakha entabeni kaJehova ngoba sikhumbule entabeni kaJehova kuyabonelela manje thina singafuni ukuya khona futhi ukubonelela sikufuni uzothuma ukhale kwalo uma ungafuni ukuthi entabeni ngoba impendulo isentabeni yayitholakala khona kuphukela entabeni uthola itende kaNkulunkulu lakhile khona ufike ungene uhlale impendulo yakho izobe isitholakala qaphela ulimi lwakho makhelwane wakho ungamoki makhelwane wakho mhlawumbe-ke sizocabanga makhelwane lesakhelele naye cha yena lohlezi eduze kwakho makhelwane wakho lona akakujabulele ukuba seduze kwakho akangaphatheki kama ekona mhlawumbe azashintsha ngisho isitulo ayohlala ngale ngaphesheya ngenxa yokuthi khona izinto azibonayo ukubona ezinhle nokukhuluma kwakho kungaqondile akajabule uma ehlele eduze kwakho yaziswele esekhaya jabule lokho uNkulunkulu akufunayo ungamoki makhelwane wakho aphinde athi nongamhlazisi umakhelwane wakho ungamhlazisi umakhelwane wakho ungahamba ukhuluma indaba kamakhelwane wakho ngokumakhelwane uyamhlazisa uma wenza izinto ey'ngane uma etshela indaba igcine kuyo ingaphumi ukuze nizozwana nomakhelwane wakho uma usuyikhipha waliyisa komunye umuntu izobuya le ndaba isisuka lapha iza kulomuntu ibuye isivutha khona ekugcineni kwenzakalayo thina yaxabana kanti wena odale leyo nkinga makhelwane wakho ekhuluma indaba kuwena ayigcine leyo ndaba ungahluli ayigcine nje ingaduli ngoba yazi yadula sekubonakele siqaphele bazalwane ingathi besingazenza zonke lezi zinto uNkulunkulu afuna sizenze ayithumela uDavide ukuthi ukuze sikwazi ukuhlala etendeni kaNkulunkulu yini nani kumele siyenze ngikukhumbuze nje Jehova kubani oyakuhlala etendeni lakho na kubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na yilowo ohamba ngokuqotho nowenza ukulunga okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe ongahleli ngolimi lwakhe ongamoki umakhelwane wakhe nongamhlazisi umakhelwane wakhe
kuthi ongaboni umdane wakhe bese ngezansi ukuthi nongamhlazisi umakhelwane wakhe. Kusifanele ukuthi lezi zinto siyikhumbule ngaso sonke isikhathi ukuze sikwazi ukuzenza. Sikhuleke siqine emthandazweni, uNkulunkulu asisize singahluleki ukwenza lezi zinto, ngoba lezi zinto lezi siphila ngazo noma siphila kuzo la emhlabeni. Ngeke sithi hayi ngiyasuka kulelabo ngoba ukuthi nala uyakhona ukufika kukhona. Ngakho kasizenzeni lezi zinto zibalulekile, zizosiza, zizosenza ukuthi sikhule sazi ukuthi uNkulunkulu yini ayidingayo kumuntu. Bahlobo bami, kulesi sikhathi sekuqedile ngokwami. Ngicela nje umvelasi kade angigcine asiphe nje ingoma azoyithanda yena enkulumweni. Makuphela leyo ngoma siyakhuleka sonke kanye kanye. Emva kwalokho-ke ngizobe sengisuka la ngiyende kumphathi wohlelo aqedele iy'nhlelo zakhe. Mina sengiyosho isibusiso uma sekuphele konke. Number 159. Umameshida uJesu wazithwala izono zakhe,